بریا سه مهان هزین اسایشا پیاده لی باجار عموده روجاوای کردستان کجک بناو پریشان تاها حاج نوری رواند بون و بدار زوره تبلی هزین خواه کربون و دهجی وان هزام الباتا و کچه آگادار کرنا کو کچه وان دبرین شرده لی باجار سرکانی جیانا خواج دزدایه لگوری مال پرا روجاوا نیوز کو ده هزین اسایشا پیاده لی باجار عموده مالباتا تاها حاج نوری آگادار کرنا کو کچه وان یا بناو پریشان دبرین شرده لی باجار سرکانی جیانا خواج دزدایه دروجا سوهو یکی مهانهان یا ایسال باوی پریشان یه بناو تاها حاج نوری بجداری دناو نوچین آرکه دابو و چیروکا رواندنا کچا خواه وها گود بري دروجا بدلا حزن عبد السلام عارف أبغى أنك خلاص ذيك دورة مالا مشهود هذا أزو جيراني أخو محمد جيراني مي كثير مي ويا أخي أبغى قد درودي شو شد درودي أبغى يعني مثلا كي أقول شغلي وان هي كابري بالشغلي وان هي شو ما نبي هذا ما تخدنا شوي بس ما وقتها عمل المال وإنه هذا كشيء مال خستنا هذا كاس مالي تنا مش كذي خاوي بشوف صفات هاي شو مالي خستني سيارة بيكابي وبرد مسؤولة أوان صار تلفزيون عادي أوري عند اشتغلت بمشغل ظلم وزورة هيدا اختي مع ظلم وزورة حكمي قرقوشي أبي سوي صار أزيد أشتري أخوي بجيب بسكويتا وبشوكولاتة هذا كتير صارت وسيدا شهردار صفا سيا جامعة دخويني هذا بالإنجليزي دخوي فرنسي دخويني مع حكمي قرقوشي وقتها ظلم وزورة هبا عالم وبتشحق ما كان شق قانوني ديدي تشكيل اجمال داخل دوله تشك واعي شيء تشك نقدر ساعات كبروا كيف سكن باوی پریشان هر وها بریا سه مهان و پشتی روزه کی جرواندنا کچا خو ج آرکه را گوتبو مدا خواز ج اسایشا پیاده کریه کو کچا من بردن لیوانجی گوتیه کچا تا نل جمعه و دبه کول جم اسایشا حسکه به ایواری حواله جوان شغلی گوال جمعی ایشی وجی تنه تر حواله وی وليه نقرن وهو وتليفون قلت خش زلامك دي دروجه مراقبه ما انا مطلق عبد السلام عارف ابدا ما اول نامي بسيط هاي پریشان خواندوانا پولاسیه یا زمان فرانسی دزانگاه حسکه پشتی سه مهان جرواندنا و لگوری هزین اسایشا پیاده دشره لگل داعش ده لی باجار سرکانی جیانا خواج دزدایه تزانین کو برپرسن لشکریین هزین پیاده هر تم دبیجن او تو کسی بدار زوره تبلی رفین خواه ناکن و او کسی تبلی هزی وانجی دبن شش مهان ده پرورده لشکری ده در باز دبه